Сагат Ириштона МИД Куттакта министрады араштырсыд оперативон штабы амбырт. Амыттая полиция иналар лейтенант на республикай МИД Куттакта министр Михаил Скоков. Амбырды басар хайтой министрады алы хайатты кушчата республикай тыхы структураты ама зауджиқауы администрации минаварты. Штай андаруашчата. Фембалды шайрак тема адамы юзинадыбон ама октябрь революции юбилей мазыл тыраштак ақшанадон фатк ама адамы адашсинад бақақанын. Уйтыхай артыкагамай аштам ноябрьма МИД Куттакта министрады кушчата хашсышты уалдайтық чындарай рад. Амбардама жбаракот той усыхаш шахаштканыны тыхай қаугамазылты комплекс. Зауджиқауы сыпарам ама авдам ноябрь республикай районты араштыр саузышты баракбоны мазылты. Адамон қаштыта концерта качын амбыртты. Шашайракта араш саузыштык Оштай номыл центрон парчы ама бешланы ипподромы. Бира адам камымбырт канзан усыбынатта башкарзышты кинологта. Штайзы анакан шутка баратқа қанжыта хашсышты рад. Адапатай баракбатты на республикай саржыты қақанзышты дуа мин адаймаджы. Шехшан МИД Куттакта министрады кушчыта. Орашей гвардии авшатонта терчы қажақақ авшат адамон дружината. Михаил Скоков макутбафи пайта автомай республикай саржытан рагахом макушын канзышты сыфандакта ама асауанта рахканзышты уйтахай.